Live kena VitiFM YouTube channel ni Sambulo Binaya. Pinakana nonda rurengo e rui kameda vakawachi na bonga ni tomoto na vono yau yau endalai na sereba sabo rusong pul kali mana miniti me lima na kaloko beke mani na sema chiku mengo na VitiFM Facebook Live kena VitiFM YouTube channel ni sambulo binaka ni sakinta pakitian kena yaua ni nonda bene numi na sere na VitiFM Suru nambelo kipaka beke mani na bene numi na sere na kabini kuwa iko mona sema chiku na ndonga vera una platform ya VitiFM Facebook Live sena VitiFM YouTube channel na comments ngaira ngai pola to mai kina e lima na yada merana numiani e na sere pola mai bango bia na yada ni vanua iko sarabi uchu mi kina gori wata kena lima na yada moni na numi chuku kina e na sere na kabini ko nimbulo bina na sa suku na job o sambimbi mai bali kata ko sa siso mai bango na mini van stand sa na bus stand sa taru viteki si chuku masale suki vale ni sa mai tapa na kata kana kabendai kabiti ko ni singa vukilulu kabini singa lotu lewu na ikatini karuni singa ni bulan September ni sambula ni sambulo binakatalangama na maramatina e na nonda vai vale ni kuro ke desara sabo kanu ni binakatsuka ni nabuni pakambuta iva kay kabi na kabi ni ko ni sambulo binakana maramatina ni sambulo binakatalanga na ngoni o ni sa suku mengor na buli o sa chuko vale tarongina ke baka sangan indo na ka mo na be mugi kinu pa vale kuro sara rengono binakasaranga mo sana Sicily dobe kono bilu cek kata pakai sul saro bena kani kata taka warana no homo ke bukan dona homo ke sul mai korni buli mo mai taka bai ban Nimbulangali esa obi
Yana nongon do mo sari mo sendina veo. Do mo to mata sari na kande swingers vo erusang bulu miniti. Me lima nakalokon do rongo do tinga vida na tuku ni bebulengo na ngai lesubi ke meni talamai. Na nomuni na numi na sari na VitiFM Suru na Belo. Ganga vatake Heineken na weni sambutu talitaki ena nonda vanua. Bulia e ona natabaya se ken me rauni okana eda mena visisivi kawini taki kina etini kalima na datset kena ndona kisi na Heineken. Raro sara. Boli kapala na eda mo kena nomu namba ena ndaku ni nomu tikindu akambita yani ena katu bakarotaki. Rita yani ena visto boli kavaiko nikua. Dava ena katolo sara bulu ni sevitamba. Nuno kamara vatake Heineken. Tikora kaila vaki. Na tambano ni FIJIAN Competition and Consumer Commission esa vakavata kena Global Anti-Scam Alliance ena vakandindike ni kena valutini scam kasa totolosar tiko na kena tumbu kena nonda vakalamataki na leo ni vanua. Ena mbiuta vata endoni tuvatuva na tambano ni FCCC ena nonda vakararamataki na leo ni vanua. Kasakere ena nonda vakaitavi vakalewe me vukena kena tamusuki na lenga ongo. Siku ena FCCC Facebook page ena kena itukutuk matata. Itamay Tomasi, mabalang ko sang may bisotaki. Refresh. Refresh? Ibingwana. Iveitale, Kevin Patel. Vakabota ka na irere ni nomu bale, wali bola kami na solia na irai totoka ni nomu loma ni bale. Vakatangauti ko na luto sambukan na lati vakabariani ane katini kalima ni September for your home makeover and renovation. At Vinod Patel for your complete home and building. Naka tomani ka ba kurichiko nomuni na numi na sari na VitiFM Suru na Belo Kei Total Energy Service Station, official energy partner of the FIJIAN DRUA. Mula na kameli na yadhalibu sara chiko may Brisbane, may Australia na kabini ko mga na numi chiko meli na yadhalibu ronunia litio ethylene ke meli junior. Mula na ka roko viong galida oba an rombulo maneka en alomani taxi na LT7630 vengarabi chiko no korturanga lebu suba en ngono roko viong galida en taxi na LT7630 mula na kan di ama Siemens sera katarawang ro mga no michiko mikina na bitu abor family mula na ka sketch roko Pambulu tu ni bi entokana isuba mengena no mbuwachi utamai sake ke baby mbuna abatala kena be ndaya ma Siemens mbulu binaka Vilive O'Connor ni mbulu binaka temesia mbolo budu yanda binaka temesia rinieta dikula lendua ngonga enandurulolo mengena no michuma na serngori ena kabiniko elano dilawe o merefinau o finau ranunga kei sela rasala mbolo binaka chowana kurundondua na pambulu juga na kabinaka ni kombolo binaka naitata mai navoa mbolo binaka nei melesiana talahiwa kei ratu romanu kurundondua ro Miriama matani tombua kei ratu romanu kurundondo junior kei chowana nangota kurundondo sava mbulu tu ene kemuni nei wasenga ona ni vena no mena sera VitiFM Suru na Belo mbulu binaka kethi mbolo mbulu binaka ngonga en sole au kere chunga ne menga no michuma yeshin madalabe no sole se no sole ole to ngami ngonga en no sole au kere menga no michuma na serengo chona mata korvatu ke meli ndembalebu ke na vuvale na mbolo family mai loboni levuka mai ovala vina vole bona sema chumai and a VitiFM Facebook live can a VitiFM YouTube channel can a VitiFM 92.2 FM. Au kere nga kai share ka chukani na video ngo. Share ka na video ngo ver na mo friends. Mera sara talaga mai.
Yes, andyan na sana nanon ray boso ng kasi na waga en dinanga embera en ando songgoban dinanga noa. Tomorto no pon ron ron kanda line doki savo tinika tolu na miniti me lima na kloko woting ay video na itukutung na bibolingo tomani talen na munin na numia na sere na VitiFM Suru ng Belo. And the ito ko na pinakachungan ay Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. FMF normal flour. Yadan taki katali taki ena vei vale ni kuro. Bulang gai vai kana ena nomu vavavi sia mani vavi keke mandrai mboli roti sia vakasanga. Duanga na yadamo vakanunikina na FMF flour. Gangi vakamatau katawai pakiti taki vakavinaka merani bulang ka vai kana. Iongo sangai vinaka vakisarni satu ena vei store vola ka veiko. Ena ona walangan dola Dios nga vulkalimana sende na recommended retail price. Kusayani ni vanga una walanga. FMF, a promise of quality. Itamay Tomasi, mabalang ko sayang may bisotaki. Refresh. Refresh? Ibingo na. Iveitale, Kevin or Patel. Waka bota ka na irere ni nomu bale, wali bola kami na solia na irere totoka ni nomu loma ni bale. Wakata ngauti ko na luto sambukan na lati wakata bariani ane katini kalima ni September for your home makeover and renovation. At Vinod Patel for your complete home and building. Ngan revan beka mo tauri lavu wakan dinau ngai seng na vanua o ngolikina se lele imbek na vanua o rauni sikova ena vukuni no VUKEI tambana vone Credit Corporation elambasa sa tiko ena Damoda City VUKEI ena vukuni no businesi motoka se davanga kito sa tu vakarau sikova na nito tambana vo ena Damoda City elambasa se email ena talk to us at creditcorp.com.fj. Credit Corporation, funding futures. Pinakatomani ka makurichi ka naman na sera. Mula pinaka Matthew Nai Tui Vido, loma ni wanga na Fiji Princess Keletongo en Rawanga, mengana ni mamanda yung Saula, o Mac, o Meli, o Nemo Noa, kerto na engineer ni wanga. Mula pinaka talaga na sera kataraba, mengana numiti ko berto na boys ni Tei Jinja, ngonga Nreu Farm. Mula pinaka talaga na sera kataraba, mengana numiti ko ni kina, ve Mr. Whippy, o Tubes, o Foya, o Kafi kay Simi, pinawalebu Sims B. Nauli na vako tu cuma na pinanumia. Mula pinaka Lina Boss, kereti ko na sera kataraba berto na RKS Ragas, Ravuli, karangito chungo may Japan, o Ben Seru Mbosa Nangali, o Tambua, watake Anare Sobu, Mbosa Nangali family, Tobakarua family, kena Seru and Tui family, Tobacco to Chukani na Banu Binaka. Mula Binaka Lisa, Natharongo, Mula Binaka Mike Ngonga, Grafton, Australia, Lomani Van na DF, na driver, na Kenan Revo Soko, Rato Pontuin ko Meria, Teresia, o Lisa, Kerechunga Angori, na sere ni ilavo ni ozi terelia. Mula na kandaya ma Simmons, wata chunga na sere ngore laudala veipete, o Mbambaliu, o Aquila, o Mbuna Kei baby tati, baka mbiti ko baby boy, my baby boy o ratu elechia. Mula na chona ni koro sa arnayan rabi na katurang urang mangali. Vancouver Island ngango Canada mengana numi chuma sevulo ni Kamboa wata ke chona ni koro kitu sapa kau tu ni na bang nuni bina kalebo ena ekabi bina kenda ya welcome to na sama chuma Australia andu kere chuma na ilabo ni Aussie o chuma hona ngai pakatang itakani na ilabo ni Aussie.
Kana vokana tu Daniel Ray Costello and another Margarita. When I come on board na kabini ko berto na sama go my Grafton Australia loman event ngana DF na nreva o soko bulu na kamera ia o teresia o laisa ke ira keda sara na sama na loman event gore ne sa re suku chumba kana job and kabini ko bulu na ka di ama Simmons vota jiko na ser gore laudala ve pete o bambaliu a kuela mbuna ke baby tati ke baka mimi ve birthday boy o ratu ilaitia bulu na ka chona dani koro sa arna yang orang manggali Vancouver Island mai Canada mula bina ka seblu ni Kamboa ke chona dani koro fai longa siona mula bina ka ngonga e adata tau mula bina ka kali lewe vedena Tepuke Island Tepuke mai New Zealand mula bina ka Cabin F milio nada wata ke babai ngimanga ni singango New Zealand Vagaroju kuna betal tala and singing mataka mula bina ka Judah Watermaid lolo matu ni baka bibi chukani go be namu ngarabita bichungo lolo ma vana namu oile ambaka mula tu ni be Judah Watermaid mula bina ka Saro mula si angonga mai tua sa vaka mula tu ni mula bina ka na leweni koro keta sara mai na vunievu vaka bibi tiko na vaka rauka family laiti tu kau Dubo NSW Land Down Under mula bina ka tu kau family Wembau na itasiri sa pambolo tu be Emma asele ke te vita kethi bolo bolo bina kana sole ke reti kono ser katar pangoro mangana no mikena chona mata ni korbatu ke meli ndambalebu ke serusi new lebu sanga ni ngula da bekena na mata bubale da bolo family mai levuka lovoni mai obalao turanga kena marama ke sota ke baka warani wili kaini na yadamu and kabini ko kena no mo kere ser na serango and sana no mi ke da sar kena na kabini ko Usota ke baka umorani bilikan na sa liu sarang na yata haraba ko chuma na kabini ko pinabali mo na sama chuma na VitiFM Facebook live kay share ta ka chuma na video ngo ver na mo friends serango and sana no mi ke da kina na sar chuma na kabini ko